Tamo se gura, jebem li ti sunce. Ljudi da stoji. Naučite ga, mama. Odi vamo, čovjek. To si najbolji. Najbolji. Gdje idemo, jel imamo samo te? Ajmo da idemo. Šta imate nam kažete? Ništa, još uvijek ništa. Bez komentara, bez komentara. U normalnoj državi javili bi branioci. Ovo su fašisti, Tomo! Slavo! Tu je narode! Tu je! Ne dajte ga! Ne dajte ga, molim! Dođi! Snimamo, snimate po Trpskoj jebi ga. Bude branio kad mene jebao moj majk. Tamo je u Čečeni, bre. U Ameriku pa snimajte. Da, ti malo i te. Čistit ćemo i njih. Vi se znate da nas vidoka? Znaju moji Mi sami, onda ne trebaju nama ni šiptari, ni Hrvani, ni Hrvati, ni Amerikanci, ni Nemci, ni niko. Snima i slikaj to, tako će da gori čin. To je pali ga. Američki pioniri, otpor! To su američki pioniri, marama nikad! To je plastika pali od ovdje. Ženi malo, brate. Gori, gori! A to Đinić gori? Gore kad dobro tako zajče. To ja. Slušaj, kurac, slušaj se rat mi gore. Ovdje da bude. Povodom te odluke povukao bilo koji potez, a to znači isporučivanje bilo kog našeg građana, to će značiti po oceni Socijalističke partije Srbije da je i Ustav Srbije i Ustav Jugoslavije poništen i da je u zemlji uvedeno stanje u koje ne važe nikakvi pravni niti drugi ustavni dokumenti. Poštovani građani Srbije, pre ravno 12 godina na isti ovaj dan, na jedan od najvećih srpskih praznika, Vidovdan, Slobodan Milošević je pozvao naš narod da ostvaruje ono što je on nazvao idealima nebeske Srbije. To je dovelo do 12 godina ratova, katastrofe i propadanja naše zemlje. Vlada Republike Srbije se danas obavezala da sprovodi ideale zemaljske Srbije. Ne toliko zbog nas, ne toliko zbog naših roditelja, koliko zbog naše dece. Jer u ovoj odluci mi spašavamo budućnost naše dece. Ja vas molim za razumevanje
za ovu tešku, ali jedino ispravnu odluku u ovom trenutku. Građaninu ove zemlje. Izjava je potpisana od strane predsjednika Jugoslavije gospodina Koštunice, predsjednika Srbije gospodina Milutinovića i predsjednika Vlade Srbije Zorana Đinđića sa aneksom koji je potpisao izaslanik i ovlašćeni punomoćnik gospodina Đinđića Čeda Jovanović. Izjava je data prilikom hapšenja i izjavom oni garantuju da Slobodan Milošević neće biti isporučen Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Molim vas, pročitajte.